Reka tubashimire mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Turi ku itariki ya 22 Ukuboza umwaka 2023. Dore amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Mukaba mwayateguriwe kandi mukaba mugiye kuyagezwaho nanjye Bikorimana Noel. Rwongeye kwambikana hagati ya FDLR n'umutwe wa M23. Hamasi yasabye ikintu gikomeye Isirayeli ngo urekure imfungwa zayo zose. Muri Mexique igitero cyahitanye abantu 11 abandi barakomereka bikabije. Twahirwa yakatiwe burundu mu gihe basa bose yajyanywe gusuzuma mu mutwe. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Rwongeye kwambikana hagati ya FDLR n'umutwe wa M23. Iyi mirwano hagati ya FDLR n'umutwe wa M23 yongeye kubura nyuma y'agahenge kare kamaze iminsi hagati y'imitwe yombi. Ako gahenge kandi kakaba kare karasabwe ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru ava kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko muri iki gitondo tariki ya 22 Ukuboza imirwano yubuye. Iyi mirwano kandi ikaba iri kubera muri teritwari ya Masisi. Umutwe wa M23 uvuga ko ingabo za Kongo arizo zatangiye ubushotoranyi zigatangiza n'iterabwoba, kandi umutwe wa M23 watanze impuruza ko nibikomeza gutyo ingabo za M23 zizirwanaho kinyamwuga nazo zigashaka ubundi buryo zakemura iki kibazo mu buryo bwo kugaba ibitero ku ngabo za Kongo. Hamasi yasabye ikintu gikomeye Isirayeli kugira ngo irekure imfungwa zayo zose. Umutwe wa Hamasi ugenzura Gaza wamaganiye kuri ubwo busabe ngo kugeza igihe bahagaritse intambara burundu. Uyu mutwe wa Hamasi kandi ukomeza uvuga ko icyo cyifuzo kidashoboka namba kugeza igihe nibura Isirayeli yahagaritse intambara burundu hagati yayo n'umutwe wa Hamasi. Reka dukomereze muri Mexique aho igitero cyahitanye abantu bagera kuri 11 abandi 12 barakomereka bikabije. Iki gitero cyagabwe ku bari mu birori bisoza umwaka bizihiza Noheli. Ibi bisanzwe bibaho ko babanza kwizihiza umunsi ubanziriza Noheli kugira ngo bazagere muri Noheli bameze neza. Abagera kuri 11 bahasize ubuzima abandi 12 barakomereka bikabije. Ubuyobozi bwa Mexique bukaba bwavuze ko buzakora ibishoboka byose abateguye iki gitero bagatabwa muri yombi kandi bagashyikirizwa inzego. Mu Rwanda Twahirwa yakatiwe burundu mu gihe basa bose yajyanywe gusuzumwa mu mutwe. Urukiko rwa rubanda rukorera Buruseli mu Bubiligi rwakatiye igifungo cya burundu kandi urutegeka gusuzuma basa bose mu kigo gisuzuma indwara zo mu mutwe. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo guhamya Twahirwa ibyaha bya jenoside, iby'intambara no kwica bigambiriye ndetse no gusambanya abagore yakoze mu 1994 mu Rwanda. Basa bose we arashinjwa ibyaha bya jenoside. Gusa basa bose we imyanzuro ishobora guhinduka bitewe n'umwanzuro uzava mu gisubizo, bitewe ndetse nuko bazasanga ubuzima bwe buhagaze. Amakuru twari twabateguriye naharangiriye. Mukaba mwayateguriwe kandi mukaba mwayagezwagaho nanjye Bikorimana Noel.